Молам сите присутни за 1 минута молк за сите жени кои денес не се со нас, бидејќи системот не ги заштити. Nën moton nuk do të zhdukemi, me pankarta nuk ka liri pa gratë lira, mos prisni gjak veproni me njëherë. Përshëndetje, sa buqeta vlen jeta juaj, trëndafila të gjakosur për ju zonjë. Qindra qytetar marshuan në protestën e 8 marsit kundër dhunës ndaj grave dhe femicidit. Marshimi filloi në mesditë në parkun Gruaja Luftëtare në Shkup. Gratë vendosën trëndafila në tokë dhe kërkuan me zë të lartë drejtësi për gratë viktima të dhunës. Како да славиме кога се бориме за опстанок, кога секојдневно умираат жени? Лути сме, тажни сме, гневни сме. Преплавени сме од вести за различни силувања на женското тело и достоинство, за насилства кои секојдневно ја потсетуваат нашата реалност. Дека жената се уште мора да се бори за својот живот, својата безбедност и своето достоинство. Стојам денес пред вас како мајка која го слушна плачот на малата Катја и не остана нема да стои и да гледа насилство пред незините очи. Стојам и како дете кој гледаше насилство во својот дом и немаше глас да се спротистави. 2 деца во плач и во грч се прегрнаа во тој миг и јас си реков дека се ќе биде во ред. Ја утешив и дадов трошка надеж дека на овој свет правдата постои. Но 45 дена подоцна, таа надеж не беше доволна. Femicidi nuk fillon me goditjen e fundit, por me heshtjen e parë. Dhuna në familje duhet të jetë prioritet numër 1 i çdo institucioni. Mos qëndroni indiferent kur shihni dhunë, reagoni për ta zgjuar këtë shoqëri nga një gjumë shekullor. Ishin mesazhet nga marshi organizuar nga Nisma dhe shoqata qytetare. Pjesëmarrësit dërguan mesazhe edhe për institucionet, kryeministrin dhe ministrin e brendshëm. Како не ви е срам да се појавите на говорница после рекорден број на убиства на жени, на кои им предходело пријавувано насилство, по кое не се постапувало соодветно, и да ни порачате да пријавуваме и да не ги повлекуваме пријавите? Министре, Росица директно ве контактираше, очајно барајќи заштита додека животот и висел на конец. Како не ви е срам да продолжите со вашите денови говори и функции и да не изразите сочувство? Nga parku Gruaja Luftëtare, pjesëmarrësit u drejtuan drejt parkut të qytetit për të vendosur lule para bustit të Vera Jociqit. U dërgua mesazh se nuk ndihen të sigurta si gra në shoqëri. Thanë se urimet për festa nuk mjaftojnë, nëse paralelisht nuk punohet për çronjosjen e dhunës gjinore, pabarazinë ekonomike dhe diskriminimin sistematik.